برنامه خملا ولات قلب مزوپوتامیا جی آمد اسلام و رئیس تماشاوان نیجا آمد او باجره که نانده 33 مدنیتان که زیده تری 12,000 سالن هر جنگه بیش مروباهی را قبر و مقامین زیده تری 10 پیغمبران تیدانه داستا جهان دا سوره هری درش و یه بلندی سال وی باجارینه او باجاره که demek dirêj paytextî ji Merwaniyan ra kiriye xemla welat îro yê we di wan serdeman da di hemû reng û dengên paşerojê da derxe rêwîtiyekî fermo bi hevra em bimeşin binasin ku Amed weke ku ez dibêm wisa ye yan jî berova jî de fermo. وی باجار قدیم دیروک لبر سرو بدن آمده که درجاوی زیادتری 5500 مترانه لگل دکتر عرفات یازم از بنی لیکولین وی گل که جهنت وی دار بردا دکتر تو بخیر هاتی و شما. ایوالله خودش و رزیمه. باشی از بنی سلامتی. ساقیه و باشیه و. بله. من مستعد خوازم شته ویم لآمده بحث هاتن چونا 33 هفت شهرستانیان تکرین که بششوان شهرستانیان جی کرد بونه. بو نمونه یکو صفتات بیرامه مروانی لآمده ایرو لوی باجاری که امناره ام چه نقشون نموشن جوی سردم دبینن مورا خواه به چه رنگی لآمده خصنه جیان چوا بو سوسیولوژی چوا بو میماری چوا بو خوارن و خوارن توزک بحثا مروانی هم بکیج بو که ام آمده بهتر دست بکن یعنی مروانی خدمت کی پر مزن جبو وی هرمه کرنه نه بتنی آمده میا فارقین ام بیجن مردین و شهر در دوراویش هر دری را خدمت کرنه لی بالکش که هری زیده جمروانیا کتابه ایرو لسر کلا دیار بکرن لی کس پر ویا نزانه وش خینی ویا ام بیجن برهم شهرستانی برهم وکی پرا ام بیجن ای اولی که مزگفتا مروانیا ایرو اول دیار بکریه اوان تشتاج جوان مانه گلک تشت جوان مانه حتی مثلا بحثا مردین کند به مردین پشتی کو مسلمان فتح کریه 300 سال پشتی وی متروک ما یعنی کس و داره نجیایه مروانی حکمدار مروانی و داره هی جنود آوا کرنه انسان شاندنه پرا شاندنه مال شاندنه و داره هی جنود حیات خستنه و داره از بنی الله آمده موانی جیه کی گله کی پیروز دشست و سیو نهنده و تا 7 سال پشتی وفات حضرت پیغمبر جبو آخر مزوپوتامیا و آناتولیای ام بیجن ایدی کاروبارین فتحه دست پیدا که دما که آمد تی فتح کرن جعالیه ام بیجن هزین اسلامی و گلک برماهین جسردما ام بیجن Hristiyanan mane jbo veguhestuna wan ya mabedên İslami karu bartên kirin yek şwan cihan jî ev mizgefta mezin ya Amedê ku piştî Amedê feteh kirin ev der mabetek bû ji bo Hristiyanan ji bo mizgeftê tê veguhestin ji ew çax virva jî nêzîkî em dikarin bêjin 1400 salin berdewam weke mabedekî İslami kar dike rojek iniye li vir gelekî qelebalık dibe bi taybetî di serdema em bêjin kên jan meh di meha Remezanê da hem ew xelkê ji dervatênê hem jî xelkê Amedê qesta vir dikin ku îbadeta xwe li vir bikin hem ji bo turîzma olî ev dergirîng e hem jî ji bo turîzma dîrokî lewra em behsa cihekî wisa dikin ku
وەک ریڤایەتێکی ئەم دکارن نەقل بکەین کو 3400 ساڵن ئەف دەر هەر هەبووە ji sê olara mabedî kiriye bûye ciyekî olî ji Museviyan re ji İsaviyan re û ji Muhemediyan re ez benî niha ez ê daxilî hindir bibim li wir jî tozekî behsa vî mizgeftê bikim. Serdema çêkirina wî dîrokekî teqesnîne lê tê gotin ku di serdema Hezretî Musa da ev der hatiye çêkirin di serdema Museviyan da weke sinagog û piştî 7 sal piştî wefata Hezretî Muhammed Pêxemberê İslamê jî weke ji bo mizgeft hatiye veguhestin ev der weke pêncemîn herêma şerîf a ji bo İslamê tê zanîn Mescid-ül Haram, Mekke, Mescid-ül Nebevi, Medine, Mescid-ül Aksa, Kudüs, Mizgefta Mezin ya Emevi, Şam û weke heremekî em çawa bêjin mabetekî pîroz ya pêncemîn jî ev mizgefta gewre ya Amedê ye ku xelk vêga lê mêja xwe dike. Çaptı bizi Kırklar dağının düzü Ziyaret çaptı bizi Kör olasan Suzan Suze Suzan Suze Suzan Suze Evliya çarptı bizi. Vay her bizi Eyvallah, spasiye eyvallah, önermez. spas, keke selam. Spasi Cengiz Kim Spas, ez beni. spas, spas. Ama ev bajare ku her çirokek havek diroke her dirokek şi havek çiroke. Ev stına ku kek veysi önermende me heja xwanç bu ve bahsa viçel pişmetuke ku cerad bejin çiaye çil şehidan bi Türkiye Kırklar dağı çirokeki gellek duru direj de xweda dihawine ev çiaye hani. Li perave çeme Dicle li başûrê Rojavayê Amedê ciyê xwe digire çiya çil şehîdan rivayet ew e ku ew ciyekî pîroz yê çil şehîdan bûne rojê îniyan xelkên Amedê dihatin wira xweziyê xwe ji Xwedê dixwestin û çi dibêjin dua dikirin ji bo ku maqsed û mirazê wan bê cih. Malbatekî Sûriyan ya dewlemend hewye ku zarokê wan çê nedibûn. Rivayet ew e ku ew jî tên li vir çiyayê çil şehîdan dua dikin. Demek şun da keçek ji wan re çê dibe û navê keçikê jî datînin Suzi Ango Suzan. Ji ber ku bi duayê wan ew keçik çê bûye her sal di rojbûna Suzanê da dêw bavê wî malbata wan Suzanê danîn vira Rojbûna Suzanê Suziyê Ango pîroz dikirin li gel wî jî qurban şarjê dikirin. Di vî hatin çûyînê da tê gotin ku ez benî Suzan û Kurkê Bisilman Adil dilê wan dikeve hevdû dibin evîndar. Di vî hatin çûyînê da rojek ji wan rojan dîsa tê gotin ku li vira bê destûra dêw bavê xwe Suzan û Adil û dizewicin ji ber wî dibêje ev ciyayhanê xenîmê wan bûye. Loma dibêje. Ziyaret çarptı. Kör olasın Suzan Suzi ziyaret çarptı bizi. Çarptı bizi. Ji wî rojê şûn da ji ber bêmiraziya Adil û Suzanê stranek hatiye gotin ku bi hezaran salin, bi sedan salin em dikarin bêjin her tê gotin ji wan stranan yek bû ew stran kek ve siz me re got spasiya te dikim mamosteyê min.
Ez benî li Amedê yek ji cî herî navdar jî baxçeyên Hevselê ku jê re tê gotin. Weke ku tê zanîn axa Mezopotamya Mezrabotan ew derek ku ciyê ku yekem lê çandinî hatiye kirine. Ev ciyê ku ez lê nêzîkî 7 milyon donum erde baxçeyên Hevselê ku ji 2015 vir da ji aliyê UNESCOyê ve weke mîrateyê cîhanî hatiye qebûl kirin. Di serdema xwe da ew 33 şaristaniyên ku hatine û çûne temaşevanên hêja berdewam dexl û danê wan û fêkiyê wan û sebzê wan ji van baxçeyan dihatin berhemanîn. Niha jî vî demsala hanê da wextê çandiniye we hejmerekî zêde em bêjin karkerên demsalî di nav zeviyê da di nav erdê da kar dikin. Bi soranî çi dibêjin em nizanim, bi kurmancî jî çi dibêjin em nizanim navê wî çi ye, bi îngilîzî çi dibêjin xwarê ez wî jî nizanim lê bes bi Tirkiye em jî re dibêjin marul. Bira navê wî çi ye bi kurmancî navê mar? He? Xas. İja ev der ez benî dem dikarim bêjin ku binê vira çemê Dicleyê bixwe bû. Demek şûn da av vekişiya egerek mezin ji ber ku peravê wî hene ev der îdî bûne baxçe. Berbihavînê ve meriv dema ji Sûrê Amedê li vir din here meriv qeymiş nake lêvin here. Hingî xweş hingî ciwan niha ez bêjim qey gübre dikin. Va karmendên demsalî Xatiya Cahîde. Ez biçim cewan ji Xatiya Cahîde bipirsim. Ew çawişê van kar. Çaway dayı merhaba. Qewet beştera. Ji were jî qewet be. Hûn başin. Sabî. Di çawişê wanî herhalde. Di patronê wanî. Merhaba beştera. Patron emredersin patron. Emrê xwe bêje. Tu çaway dayı. باش خودش در راضی به خودی ایمان افتاده Sabî qewet be ji were çi dîmenekî xweş yanî bi me hêsan û otantik tê lê gelek jî westiyana bî rojî remezanê. Eva marul xatî tu dikarî ji me re behsa vira bikî. Xîncî marul li van baxçe Hevselê çi tê ajotin? هر تشتی Çi آجوتن mesela? دروتی تی آجوتن بغدادی تی آجوتن روقتی آجوتن Erî frengî û فرنگی نه ولی فرنگی گوشک داجون erî. Yani eva çêtir dibe. Baş e hûn aniha çi dikin li vira? ای ولی من مارولا چاپه دکن ام داتینن ام گبره دکن Aniha eva hûn aniha çi dikin gübre eva? انا با گبره یم دنی Erî. و جارجه می عشی فای بکن ام جارجی چاپه بکن و زمانی ویتی ام کسمی دکن Belê. و ام قامیونا تجه دکن اول گره با مجی اوه Tu bi asê xwe ji Diyarbekirê yan tu ji derekî dinê hatî? ام اصلی ما جهلا قرش داغیم هاتنه Ji deqê Xatiya Cahîdê diyare ku qerejdağî yek ji remza qerejdağî jî deqê wî ye. Tu çend sal awil te vî deqê çêkiribû? والله هنا مكتشك بون Zû da. زودي Poşmanînî niha. نورد نبوش ما نبدا ما بيا ما بير نبري Bo we çi deq قاوي اجي وكاوي استان تدير رجيف خد ذي اللي بخصور دكي ماجي قايدمك ماجي بيشاغي اب ارنقابو Ha ji bo ciwaniyê ji bo البو xweşik. جواموني بو خشك بون Ê baş. Mêra jî vî deqê li xwe dixist? باي باتروني ماجي فوترافي باتروني ماجي بكشي Erê. Keko hûn çi dikin tu Xatiya Cahîdê merheba işler. Merhaba. Hûn bazarî dikin çi dikin? Xatiya Cahîdê hûn سر bazarî يومي dikin. خبر دادن سر يومي هم خبر دادن ام دبي يومي ما زياده بقى باترون زياده ناك Patron ne we? باترون ابو باترون هواياي Ka Tabii, bebe. tabii patron Dayka Cahîdê bebe. Gel gel sen. Xêrete bebe. Daka kimi. هذه Were. كده جيش Ka were vir were vir. Were em bazariyek bikin were. بس شاوش شاوش Çavuş çavare çavuş. Xatiya Cahîdê çavuş ez benî. Divê ez xwazim yomiyê me bê zêde kirin her du patron zêde nekirin. سه جارا زيادة كده سه جارا Yomiya wî ana çıxasin. بري عطيا حفتي بيج ماكر عشتي بيج ماكر نوت ود درا Dî saat xwazî. ما دام Tu عكمي çi dixwazî Xatiya انا Cahîdê? مهاوي خذي ام دبي نشيش نكباب Eh, يعني تعذب ميزه في عرضي سيجارة دهني baş e tu çi dixwazî wî bêje. ام دبي سادة وش دبينا İja yomiya ka bise em pêşî yomiya te qoniyê dinê neketev. Em hatine yomiya te zêde bikin. Çîşê te perê patron ketiye. Patron perê pere maşallah bejn û bala wî tu nabînî. اذا قولي مواجهتي Na ها na bira gunê te نا ولا قولي رحمة مجي هي وال منا قرعان رحمة مبر diyame. Baş e. باش Kek yaşar yomiya Xatiya Cahîdê û van karmenda ji 9 milyonê em tiştek zêdekin bo xatirê vê Remezanê. Em ê bikin sedî. Set. Erê.
باشه که چتین هری باش هم پشمان لا. بجا لا ولا سبورت ما خذي وكيل اسبيركم الشرف خذ ده سلامان اری والله هر بجیتر باشه خذ یومیت 100 میلیون bu 100 milyon yomi. لا لا ما هو انا Anlat ben ne de. evya çavuşu. Ha yeter. اسد وبيست Yeter. Tu işçi adı beci. قال ايش هذا Kan ye işçi vakit çıkasan ha. Ben 4 milyon da yani. 100 milyon ne bese? لا لا انا استاذ بدي Güzel kalite zeyla. Ben do haber da ya. Aya aydi ama hesabı ve işan kapatkin. Pişte aydi hem devam ki. Herhalde bir gün sen. Ayda. اري اري De pazar ocağı ama hesabı. ان انا اوشي وقناني Yomi an han no da ve 40 yan se de ve disa 40. Not bu. Not bu. Başı. Yomya Karmendin Hatya Cahide not lirayı derket 7 lirayı memizgin ya xwajida xwade inşallah bereket texa zeviya ve Eid Arafat ve jnada mübarek u piroz be dayka Cahide نا azman lezzete iket karma çıkım enam. Ma yine mesele ki çekim. Kardeş ver razı. Piroz be tililililililili. Ez ben il peravetçem Dicle me laliki pera dehderi laliki çay çil şehdan laliki ji ava Dicle de gotin ku sardamen berida yani dibe ku 700 sal beri belki ji 1000 sal beri Dinav xelkê de bawerî ew bû ku çemê Dicleyê diherike û heta cinnetê diçe ji ber wî tê gotin ku xelkê xwestekên xwe, xweziyên xwe, meqsed û mirazên dilê xwe ya kevra dinivîsandin yan jî kaxiza yan jî di pêjan dixistin nav tiştekî davîtin ava Dicleyê, ava Dicleyê jî hildida û heta cinnetê dibir. Ev efsaneyên vî bajarê ji wana yek e Ew çemê Dicleyê ku ava wî ji çil û çiya ji deşt û zozanên Serhedê dertê û hetanê em bêjin kendava Besrayê dişe û dibe Şatul Arab ku dirêjiya wî 1900 kilometre 523 kilometrê wî jî di nav sînorê Tirkiyeyê gelek çîroka dixwe da dihewîne Ez benî ez li ser wan sûra me ew sûrê ku ji kilamê dengbêjaran bûne mijar ew sûrê ku eşq û evîniyet xwe da dihewînin ew sûrên ku dengbêj Şakirod kilama xwe da dibêje kewê dikim sûr û bedenên Diyarbekirê ji vir rakim yalîkî bi baxçe û bi xiyar kim yalîkî bi deşt û bi zozan kim ez ê destê zeyno qeyd û mor kim ji vî zozanê rakim herim zozanekî dinê ji xwe ra kar kim û ez ê li malê لخوا خراب بکم لی آخ کهوی چه بکم سرو بدن دیار بکری بلنده از تنابینم دهندر سر وان بدن دیار بکری ما از جبو بیرانینا او دنگ بیجی کهاتی او چونه مهرا خواه لوی آخی خستنه و دنگ خواه گیهاندنه هر کفره کی قلا سرو بدن دیار بکری تماشاوان نیجا بدنگ بیجی کی خمله ولات یا ایرو دا جبو وعانیه دنگه کی گله کی هجا فرمویجه امجویجی دستگو دار بکن او دنگ بیجه که از دبیجم لسر بدن دیار بکری رونشتیه او لحیویا من تماشاوان هجا که جرات بیجن دنگ بیج فسه که جرات بیجن دنگ بیج سید خان هم دنگ بیج سید خان هم دنگ بیج فسه مرحبا کیف مرحبا سرچاوی مرا زنی او کلامک تو گله کیفم جرتی خزالدینی شاکرو گوتیه گلک تنگ بیجا گوتیه لی بهتر مش حسینو گودار کریه بله کلام خزالدینی از اشتراف بشم اره قربان از نه کیفم بیز نخوادی نه نه های برای تشتبه باشه چوانه والله گلک خوشه خزالدینی سویا وزن خوشه آخر بنه لعبني نقشة
وای جان کسکی خیر غازی خدانه خیراتنا خبره گفته دلالی کادلیم بتنه برا ملحمه کی جمرا شقه بشیر عشق ارم لجواني كرسي اغربني ديني قال يا بالي هو قلنا تمي وسيا ذامل وفاز نخوش مزدمرم قاف ازمر من كفاني ما ببرج شتا درج في ستاني قزا لا فلا كسي اغلى من قبري يا خي اي غزا على قال لي قلت جنان نظام نشقوت يا غزاج بخيد يا قلت الاجمال درنا رحمتي خالد سيد خان قال بالبلاد ديار بكرم اری اجينا بالبلاد ديار بكرم الشالور ديار بكرم شالور الشالور اری والله جاب سر اصحابك بقى خودم قد نگی میشه خوش نامه ان شاء الله ان شاء الله چه شانسه که مثلا یا ربی ساعت تا خوش والله صافي خداش راضي هذا قاعد نگی میشه نه خوش حمد شي كان فيجا تشابو خزال وای زانی گوتنا خوش کله گوتنی خوش دیدنه دبی وقت از مرم نوسه برام کراسی şey kefenimiz kirası قيزا فلان كاسي قيزا فلان كاسي. بنافنا كيف navji nabece ne vere beje çünkü sana ku beje domayı da kuştun heye اري jiber vi dema ku azmerim bira kefenimiz kirası kiza filan kes vay saat ata hoş ببي تشيت فهمت كي أري. herkes جي فهمنا كي تشيت او كاس سريع böyle laçka seriye تشيت ديلا ديل جرا بله. ديل يعني حتى يمكن نابي اوت كده خرابcıydı ki cihersa اه ديلا يعني بري بيش هنا ديل ها zaten tam bile bu, يعني نابكي خراب نينا للسرحده تشيت bira ديلا قيزا فلان كاسي للسرحده تشتك balkeş kod ve tiştek bejim ev adet hebra kurdin mey başur gibi bir zaman be kul cevaci usabe haskerin tozek haberci navdane ne usay براستي جي مثلا كوري فلان كاسف دمك واز خوش براجي خوش خارجي خوش من حتى مرة ندب خبره كوري تشكي دلي ما راحت ما بنوسا بله زبروي معناها بيفا ديل بمعناها شريموني شي حس كرني ما زني ما البرا واسطة السلام خود كم جي كردي باشور را جي حمو قالي ويدري را سرچا دمك امزار كون بابي ما بريك وجماعة حس كر قازي ما تكد ولا برا كوري كري اوش حس كرني اوجي حس كرني بو زور سپاس مالا تاوا مالا واجي ساعتا آوا تخوش أجي- ان شاء الله تريد بروغرام دن دام خيرا دنگي كاكي فسي قرب كوريا مجي خوش بودي ان شاء الله فرمز تعالى بني سلسل وتشابه مرا صح